Kuria rauga mugeria kundigana yori mucini. Tukwamba tumenye ina ite cia ndo igana. Weri nitugakuoya bara. Keno ngihita hituka stage kidogo ri. Sanchez ici asa. Kou ni rugongo muno. Hapana. Raure. You see nowadays, children have fancy names. Yes. Largely so because of the new world order exposure, especially social media. Naming a child. Nikoro eka discussion mwana cio akuetwo. Yes. Ya tari ara ukaze eno. We wadu make discuss, especially the parents. Na muno debate ko letwa ria be. Ria bere ria kibatithio. Ya kibatithio. Ono ngero site nyingi cia internet ri. Ukoragwo favorite boy names, Christian boy names, Muslim girl names. Because people can Google Cornel Lemuel. Yes. Brandon. Yes. Na maleto maure. Ogirora ya me maleto maure. Ni akuma especially the generation Z. Yes. So if you're to millennials, how many millennials is your Z? Z. Ne Z. Z can millennials ne why? Why the millennials? Acha be. Oh, he millennials. Why nigetho thie Z. Yes. Kumare wa generation Y ri. Ginya Z ri. No tha isto na alpha. Alpha rau ni ciana isto rarera rewi. Yeah, the generation alpha. And the most complicated one are the generation Z. Yes. We shiria Z rau ni cia muthoni ukodira he. Acha muthoni ni Y. Acha. No. Muthoni no generation Y. Ne Y ka ne Z. Ne Z. Generation Z. You know, the fanciest names. Yes. Brandon. Lemuel. Yes. Liam. You know. Brandy. Very fancy. You can trace them back 7 generations. Ito tiari ate maundu maigi. Yes. It's copy paste. Copy paste. Oh, gore hana. Ria kuwa wo gore ha? Iri hana watu wo guka guo. Yes. Oria guka guetagwo. Yes. Copy that paste. Wona kana kamya geta tu kaigwa geto Habakuku mure hivi. Na mwana ucio amenya akwandika ritwa riake kwanja ria kubatithio. Yes. Kuma standard 3. Yes, so it's very complicated. So the mwana geto Bartholomew ri. Na Anania. Over time we no mokire makeje ku discuss makena marito maure they are a little bit ancient so no no kora mundu wetu akimende cingo iyo kimende guka gwa kire gwetagu Galileo wa ithaka Banadeti Joki No, there are some names. Syriaca. The Syriaca. Yo Syria como. Io nani no, tata. Tata Syriaca. Nilipa mimukuru. Yes. Jina Johnny. Remember it's all my have gotten Eugenia. Redempta. 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 Wagari. Yes. Zacharia. Generation Z, I can bet you. Chei gemeta wa Zacharia. Ai, Zacharia. Timotheo. Timotheo. It's very rare.
Nebukadinezari. No ĩrĩtwa nyenda kũmenya kũrĩa rĩaumire. Yes. Rĩtwa rĩtagwo Mikielina. Because it's not biblical. It's not Who came up with that name? Mikielina. Yes. Maretwa mauma rĩrĩ. From the first missioners. Muno afe arĩa marĩ athugu. Ũigua mũndũ ũretwo Camisius. Gĩcoke rokolaizwo kĩrũgongo. Etwo Kamithio. Ira ithio kora generation Z mundu retwo Balaam. Balaam mo. Adam. I think we were the last generation to lift name directly. So taro ni ori adu etu etawa Humphrey Goni. Oguo jetagwo. Yes. And I'm very sure ciana ciakwa wakinya ria makajiara ri. Ndigwe ciana makoya ritwa riu Humphrey. Yeah, that is chances are near zero. Goni no Humphrey. Ona gutire Humphrey nini. Na tell mwana wa ruguru wa baba Goni ri ndigwecirie tagwo Humphrey no niguo kiuririria. Tene kwanja ritwo na ritioragiririo. Hapana. Ona ni ithe oragia atiri mtoto anaitwa nani? Mo maritwa muri aratuo. Yes. Aratuo mũrũ wa nyina na ithe. Yes. Aratuo Sylvester wa Cira. Period. Sylvester iko na fee. My late father uruko horori. Birth certificate ya my brother Muthari. Second born witu. Audio ritwa ri. I think ni ahindite kanyamu kidogo. Tondu birth certificate ya Muthe ithoma Bedford Moses Mwangi. Bedford. Deguo? Bedford iko. Rĩ Muthe ni ari Bedford. Guka. Aguka kahoreria. Ndiĩ kana yarĩ yaguka kahoreria kana yarĩ yaguka Mwangi. Rĩu Muthe ni ũndũ wa kwenda Bedford ĩyo rĩ. Birth certificate ya Muthe ko yandĩkĩtwo Bedford Moses Mwangi. Bedford. Roke wa mundu eta mutha witu Bedford ri. Ucio ni wa mbari yakwa muhari thiini. No wa mucie. Moko wale hathina. Ni maritwa mariko marathire kwandika mwana. Gwitwo guo. Mundu ni Bedford. Yes. Ne kwa discourage go muno akiingira thukuru. Ritwa riu ritikahuthike. Rĩtwa rĩu rĩtigafiche outside the family circles. So no nĩrĩo glaring. Gĩtagwo Bedi. Mutha witũ etagwo Bedi. Tho mũnyua kĩ? Mũnyua maĩ. No, it is in his birth certificate. Bedford Moses Mwangi. Mũnyua maĩ. Maritwa ma thikũ ici nĩ mani. Ona ndũngĩkora mũndũ ũragia mwana thikũ ici akĩmwĩta atĩ Scholastica. Ngumu. Maritwa mau ma novel rĩ. Nĩ yakunĩkirwo nĩ Google. Google since change those. Yes. Ona nĩ hea mũndũ option ya marĩtwa similar na rĩu. Yeah, exactly. Rĩu weherie rĩrĩa ikũrũ wethe rĩtwa similar na rĩu rĩererũ. All praise. Nĩ inya mũno mũnene witũ Mwangi wa nyina wa gatoto atiege mwana mwĩte Philomena. Philomena. Me fati. Kana Korubas. Korubas ro ko ne Korobo. Maretwa moi wa Koruba.
ukamenya mundu uria wetwo E60s 70s abatithĩirio tuthu kana kĩa ngonyi nĩ marĩtwa maimbagĩrĩria ũira nĩ he ũira ugagwo kuona uga na force. My name is Chantel Mokami Natamohonoku. Hena ngũranio ya Gĩtagwo Philomena wa Ngarĩ wa mũthuri wĩtagwo Kĩragu. Nĩwona rĩu ũira ũcio nĩ weiga. No, Chantel, Shanice, Laura, Gĩtagwo Peyton. Atendo. Gĩtagwo Peyton. Tafaithoni. Peyton Wajiro. Na mĩaraho mĩega. Ũkamenya mĩaraho mĩega ĩyo nĩ kũgugu. No ha marĩtwa nĩ Eugenia wa Ngarĩ. Mũtumia muohere me yũkona piũ ũcio nĩ muohere. Gĩtagwo Barocio. Ndĩritũ. Barocio mũhũri. Kwendana na Kristo kuna. Ĩra 14.